Okay, my TikTokers, pull up my people, my beautiful ladies and gentlemen. I think it's a fresh and clean. MC Thesoft wagwane my people once again, you know what I'm saying? Okay bro, ndashaka kukwereka kano. Angalia hapa nkuno musirikare kabisa uburyo ari gukora fresh. Hari umuntu ugeze kuvuga mani, yukora cyane ku buryo wumva imvune za danger. Squares. Kuko burya ngo inzara iva mu kudakora yo ibyana kurusha imvune ziva mu gukora. Ngirango ko kano muragafata neza fresh sana bro. Ariko wallahi ngaho ndebera wasya hose shamaye ngaho mumbwire tu muri comment. Kinanga nikoma koma mugatuza ndebe ko yama araza nkivuga mazina nkajya nikoma koma mugatuza ndebe ko yama mama loda mera pressure whenever see your face mama. Ujye useka buri munsi, ujye umwenyura buri munsi, burya ibyo bicanga abanzi bawe. Every time yo mubonye yaje ayiwe mitandwana n'umusongasha ngatabona ko njye mwifuza. Big time when I see her face nasi nkibonera inyuma gusa kandi mu busanzwe ndinosa. She's bad as nasty ankora bubi abyemeye nagwa mu buri. She's bad, she's nasty bandanda goe uyazanyica sigusa araza nkisetsa nkikina. Uzakiryo mbandiho uzakinene komorana ubundi ngenda humura sinabibabwiye sinikoraho. Pull up baby banjuka tu takitizo tambuni babu section itwara amasaha atatu. Shiri mungu give me a kiss to your heart. Nifuza kwibona mu maboko yawe n'inshuro nyinshi nakunze bigahomba gusa uyu munsi girl show me that you care. Call me your love, I'll be your love. Ibikuritsa nzori kwibagitsa baby. Call me your love, I'll be your love. Ubikukora njenzo kwama ngufasha. Tu es magique, sindeclama c'est la vie. Urama Ikibazo cyari loki sana abikora yorosa niwashona niwamenya wawa. Anyway she there I be right there. Oya sinatinza mo reka sinatinda no araza nkisetsa nkikina nkikoma mugatuza ndebe ko yaba araza nkivuga amazina nkajya nikoma mugatuza ndebe ko yaba. Mama loda mera pressure whenever see your face mama. Beauty in the dark mama yo. Yes, ni MC
MC Thesoft kabisa wagwane ma people. Mhuye na gangster hano mhuye no murasta fresh. Bro bimeze bite? Fresh. Ni neza se. Ni fresh kabisa ndakubona wana wambaye neza cyane. None se bro. Amazina witwa? Nsayimana Aphrodis. Witwa Nsayimana Aphrodis. Aphrodis uri kugenda street gutya ugahura n'abajama wana. Wambaye neza fresh by the way. Okay, umuntu akubonye ubu yategetse ko right now ubu uhagaze icyangwe gihagaze angahe? 150. Uhagaze 150. Tubwire wagwane guturuka kuri iyi sandari kugera hano hejuru. Sandari ni 30 cyangwa ni senkani. Sogisi ni 5. Ubwo abari muri wagwane muraza kutubwira toto ngo bimeze bite. Uratubwiye ngo sandari hagaze 30. Hanyuma iyi complete hagaze na 50. Complete hagaze 50. Okay, izi socks se ndi kureba zose hagaze angahe? Tuzibarire 5. Tuzibarire 5. Hanyuma iyi rinete ihagaze angahe? Rinete nayiguze 30. Rinete wayiguze 30. Of course. Amafaranga yose utubwiye waguze iki cyangwa cyawe. Uramutse uhuye n'umuntu yatekeza fresh ka wambaye 150 cyangwa hari ukundi kuntu yabibona. She kugerekaniza akavuga ati ni 120 gutyo. Okay, iyi complete biragaragara ko ari Jamaica. Umurwa mukuru w'igihugu cya Jamaica wabuze. Aya. Cyo cyantsinda byo. Okay. Okay, guhera ubu ngubu tubimenya umurwa mukuru w'igihugu cya Jamaica wita Kingston. Si fresh is? Yes. Umusa thank you kandi urakoze cyane. Umutima mubi nanjye urakoze cyane kunsura ku cyangwa cy'imisi. Okay, yeah, right. Fresh sun. I chase, 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 chase. Hello my people, wagwane my people imeze bite? MC Thesoft on street. Yeah man, nimhuye n'umukobwa mwiza cyane fresh. Umusista witwa Aline. Witwa Aline. Aline wambaye neza cyane by the way. Thank you. Okay, all right. Witeguye gusubiza ikibazo cyanjye hano mfite imana ibereye umukobwa umeze nkawe. Nkahita nkuremera fresh sana tugata twiviramo. It's okay. It's okay. Okay. Let's go. Urabizi umubiri w'umuntu ugira ingingo zitandukanye cyangwa se ibice bitandukanye. Ni ikihe gice ku mubiri w'umuntu giteye isoni kukivuga ukaba utakivugira mu ruhame? Gira audience ngo bimeze bite? Ntacyo nabasha. Ntacyo wabasha? Shagerageza. Umukobwa ntacyo nabasha. Gerageza. Ni igice cy'igitsina nyine ntabwo rara ko kivuga mu izina. Okay, yeah, right.